Manang, asino di lalaki nga nagkapoy ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti kagayim na. Nikat, imbagayo kumahanga siyaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y lang matjeta o. Kano ni ading mo nga road ti kayat na apasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa lang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta aguray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako, tani. Kumbutan da to'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang kong apayan ni Suda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan nateng, at dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan nateng. Ikan yung tungarod ni Antilita taditay maibus amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tidaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyaman nak dito'y natangay padawat mo ati na balasang kau. Siya pa'y nagngin at tinatangay ta. Naimbag ka na kayo at kanayon kaya makalibre itinatang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang runa no kastoy kapurus. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kau. Apay awam pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, anti. Ni Manang mo kumaaliw na ti umuna makiasawa. Ngamawan sa maure may siya nga agararam kang kwana. Awan nga rod, anti. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na Jacob Samaw. Iso nga awam mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matdata. Ay, wait. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Andamat lang takar bangak nga agpili iti pakirelasyon nak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na pailang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo na. Thank you lang tayo tunitib nga manok. Ay, saan mat asikat ipasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmay-may sa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabain anak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intod na Alaan nyo, sakbay nga ibabawi na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atani. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga may ranran nga awan ni Tina no kastoy nga adamang sarong karkanya na. Kasla iranrana namat. Wano saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mo. Anya nga tanga oras no sumangpat ni Tina, Leona. Ay, sigurado nga marabian dahi siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti KABSAT mo. Adyan, isungahan yun nga ulitan ti pumasyar ito'y. Tawan mat lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po, kan ubing pa'y ti kayat niya ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanulangan tingipan na.
Ay, agawid ak nga rudan yun na. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam nga iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na anay nanang ko. Ha? Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang tipo masyar. Ah? Si kamot gayam, Ramil. Sumra ka, Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Oray sa anan. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta nadaron kamot lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mualyon at imadandanon ko. Ni, ada kamat manan, Ramel. Uwen manang liyo na. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda data bisita ma. No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ah? Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda, Ramil. Ala, saanan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang entertain ken ni Ramil. Sige, Manang. Adda nga minsan sa dot data nga kabsat ko. Masapul nga ipagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampod no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Ni, manang liyo na. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Ay, nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan api manaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdiimbaga na ya nga ada ka no nga rod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang mga naimbag ti pakiin na yata ma. Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwam pa iti ugali na Diyak pa'y mat inaklonday di Ramil, Manang. Ibagbagak lang mata. Tama nga no, inton sumarunok at madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal at dagandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga rudanak ko. Ngamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siya ka maysa, no pagpilyon nak no asino ti magusto ka parakan ka, ni Ramil kuma, nasingput day di abaro. Ay na, nanang. Nasingpot lang iti damo dagita. Ngaminto nagbaybay agrumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay na anak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siya awan magusto kadakwada. Ni Andy madlaw amam martek. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanen ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput day di abaro. Awan makunakken ko na. Aho, haan nga mapagtalkanday dyan, nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka lang nga niti sa bali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kang aganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaan nak, tina. Paunaan nak pa'y nga makiasawa, santo sika. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan nyo. Ay napanak man limatang ni tatersinan ni Antim Alita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang ay palapal to'y ayat ko ka.
ang mukunan ni Manang mo Alyona nga adda ka no boyfriend maun. Ha? Okay lang mutit day. Sumapulak lang nga iti sabali apa kay karyanti ayat kaw. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat, tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kabsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan mo't nga isot ti kursonadak. Makapaisip na niya kabsat mo, Tina. Jak kursonada ti style na niya kabsat mo. Amom Tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagitagararum kan ka. Ah? Nakadamagan nyo, ante? Ni Andi di tamyanan. Ibagbaga ka no ni Manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang lit ka kanaw. Ah? Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain mo tikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babbaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapoy ti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo tabumakitan na balasang nga mawampay uray may sangagaram kang kwana. Winaangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tatnao, anti. Takababa inti kasding ibagbagana. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamad-madlaw ko kanya maa. Ha? Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay matakas dingay ti bagbagam kadagiti agar-arom kanyak, Manang. Daddadaulin nakmat gayam kadakwada. Ni, ha? Anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Adam treknam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dya nga Ramel. Nang sirpatkit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang nga angam dayjay. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manan sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni Manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga ro, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na, Nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Un, Nanang. Amo ka din ni Manang mo dayta. Saan, Nanang? Jak imbagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, Nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samat na dyan. Ay na, imbag ta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, Nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mo't laang tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la simbangpot. Ay, agora kayo. Agpraktisak pa mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaw iti English. Ay, amo yung mata, jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Dahita nga rod ti problema. Ora karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang tamo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My Nanang Lourdes or my mother. And my Manang Leona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well.
Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagang mahang kung nga mo tag-Ingles. Ay, mabisin ako na nang. Iumayandak man iti ka na kay tulakot ti balay. Anya, apay anya ay ati kukuom dito yanak ko. Itay pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Anak nga makapangan ijay ta, baka kasarita nak je foreigner. Anya nga iti sungsungbat ko. Hangkong aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsaw. Hanga mawawatan. Kanjak pa amo ti agsaw iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisi na nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraw dato tiyan ko. Leona? Ay sus, umasidig man ng kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rod din. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka mat kaya man manang. Ala, agtugaw kan tagsasango tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbirukan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti KABSAT ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati kurso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano o payak day jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kaniti na. No ibagak nga lalaki ro ti KABSAT ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsawi ti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Hanak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Aywan manang, plano minti agkasarkin ni Willie. Ha? Di matimbagak nga pa una anak pa'y. Awan mat nga rod nubyo manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa ha? Pauna anak pa'y ko na. Tina, halay. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagistambay, J-Store. Di mo kanukayat nga agkasarti KABSAT mo yun na. Insulto mat ngamin tararamidan na. Unak mat ngamin nga pauna anak pa'y. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adagita nga lalaki. Di damat makarek na. Manang Leona. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangko amoy sungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti English. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kin ni Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangan abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay ayatam mat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko ha. Ay, pasensya ka matan akan niya Tina. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdat-daton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam.
Inwaksik matla dagos. Thank you nga rod Aklo nakmat. Apalan ka nga minta ni bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam si ka, nagado ti agararam kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no nya man tinang nangag mo kanyak hindi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan iti Pilipinas dati na nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasayat ka numat nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulon na katagtay nga marimor kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakitipurin na rejay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dyan signal. Iso nga naputadan nati pa nagsaume. Urorayak nga ron. Baka umawag manan. Hello Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mo't nga minti pa nagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro ka no iti asawaan na. Kati kayat na, kasmatla ka no kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakay idtan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katuga nga kabalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katuga nga manang. Aho? Kasano datangay? Halangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat Kuturay manang tulat na at iawag ko kan ka. Aywan niya. Sige man nga ron. Kano nga agawit kayo nga tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga'y bagbagay ito'y lugar tayo nga katugang am teritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matliyo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani, iti mabit kat sumang patente retrito ni tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay, talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaran na. Iso nga umay ito'y. Ay, ni Tina ti umawag. Hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga Sapay nagdalusa ko na ito'y balay. Awanan manang. Natayan ti katugangak nga iretreto kan ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Diamok makaasawa akon. Nang namnamak pay met iti husto ngam napaaya. Nga minaklon kulatan ti gasat ko. Talaga siguro agasat ko ti saan na maasawaan. Alakastan ti gayem mo, Leona.